Assalamualaikum ардактуу замандаштар, кызматтуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Мына ошентип керемет жаздын дагы бир сонун күнүндө кыргыз менен казактын улуу салты кыз узатуу аземин кол чабуулардын коштоосунда ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Эмесе урматтуу айымдар бир аз өйдө туралы, кол чабалакты аянттай уралы. Алдыңыздарга кыргыз менен казакта айтылгандай, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегендей, эсен күйөө баланы жеңелердин коштоосунда алдыбызга чакыралы. Ойлонуп айткан күйөөмүк, оңсолдон келген элимик, топурай бербей жөнү жок той болоргандай жөнүнүк. Көңүлүмдү бурук, көзүмдүн досу туюк, көрбөй калсаң турук. Мына айбектей болгон баякем кадырын журтка жайганы, ала тоого эт жийип ала көлдө чык кылып туугандар ак тою сага арнады. Айланайым туугандар, мага карап тургандар, бери көңүл бургандар. Эмесе күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегендей, алдыбызга келген турмуштун улуу жолуна кызбурактай алтын кыз менен аттанып жаткан эсен күйөө балага бир кол чабалак берели. Эсен күйөө бала кыргыз кайындарына, жалпы меймандарга 3 жолу таазим этип коюлду. Ача берели. Эми эсен күйөө бала жеңелердин коштоосуна тет-тет тарапка бер. Эми тойдун негизги максаты кол чабуулар менен тосуп алалы. Айбек байке менен Айгүл эженин тапкан кызы, өпөлөп өстүргөн сулуу кызы, кол чабуулардын коштоосунда биздин кызбырак бир тууганыбызды чакыралы. Айланайын жаштар, алдыңар ачык жол болсун, жараткан өзү колдосун. Эмесе кыргыз менен казактын салтында улуу жөрөлгү бар. Эки жашты бүгүнкү бактылуу тою менен уңай элебиз ак батасын берип, жалпы журтка бир тилегин айтып берсин. Элибизге бакыт болсун, очогубуздан от кетпесин, кырманыбыздан дан кетпесин. Куттуу болсун бүгүнкү жакшы той бар. Ишкарсы бардык маса той бар. Эмесе экөөңөрдүн тоюңөрдү куттуктап келген мына ол казак кыргыз журтуна бир ийгилик кайсы болот. Той бар. Эми эсен барган жаштын тыңдачы. Мына ол кыргыз кайын журтунун кабактарын карачы. Алардын да кызыбыз кандай жерге барды деп, кандай жигит алды деп, тынбай турат санаасың. Эмесе экөөңөр төөлүккө ынтымактап болгула да, калган кайын журтка бир ийгилик кайсы болот. Койгула. Эми кызбырак бул жакка карап кой. Аман бол, алганың менен тең бар деп бата берет кайната. Ак жолдун башты düşмесин деп дуа кылат кайната. Чындаңыз чийден тышкары, болбосу сага ызгары. Жанагы кайын эже кайынсиңди кайы, алардын да көңүлүн алалы, алар үчүн бир ийгилик кайсы болот салабай. Жаңы турмуш болмак тургандар жакшы да уланат. Келин кезибизде кут келгенсип кубанат. Кары жашып чоңула калгына келген тоюна, орусуп чачкан тыйын чачкан жолуна, орусуп чачкан себебин сырын айтып берейин. Ыйылманын айткан кыз ыймандуу бол дегеним, тыйын чачкан себебин сырын чечип берейин. Дүнүйөгө кыз бурак кароо болбо дегеним, асмандагы жердагы, мына ол алдындагы экраны жакшы болсо эгер, ылайым эсен менен тең кары. Кайрымдуу бол карыга, жанымдуу бол жарына, өзүңдүн чекпебей бирдей тарап барына. Бүгүн бар башкача берип актай таптаза, ар биринде билиңден оргуп чыксын акбата. Балдык бош денени бата берсе мына олтурган элеби, чылайланбай туугандар эсен менен кызбырактын бешик тойуна келели. Айланайын кызбырак, кайнатаңа тең болгун, кайненеге эң болгун, этегиңден жалгасын, ылайым эгиз бала кармасын, балкайган баатыр эне бол, балалуу үйүң чамдасын. Анда берсе эки жашты бүгүнкү бактылуу күнү, улуу күнү менен коктуп кол чабалдагы баш кочкон жаштарды өз колдоруна чакырып берели. Жаштар,
егиzel, келегей тегиzel. Tonoçu olup gelgenge Kazak menen Kırgız'ın kılıçı dayar. Konuçu olup gelgenge Kırgız menen Kazak'ın kımızı dayar. Uluğu saltığız, uluğu birimligimiz bunları ulana versin. Ekelge köpüre olup, ekeldi biriktirip, ekeldi bundan ardağı bir doğanın koşup atkan esen menen kız bıraktı. Dağır jolu bugünkü baktı, günü menen kutluklap kol çağı koyarlar. Emi jakşı tekarımını isteyimiz. Yaşlarına ak dilek aytıp, yaşlılar batası versin degen tilekmenen aldığımızda eki yaşlı östürgen, kanatlı kalkalap bakkan turşuqtağa çoğulpay kanatlı akırmay östürgen, katnaqay olan atenlerge çağırıp bereli, emese Kırgız'ın uluğu saltı menen kızgırak Aybek Bayge Aygül ejeni kol çağıp aldığımızda çağırıp bereli. Gelingizler kadar. Koşkan dostu bolat, mına Kırgız bir doğanlarga kulduğun uruk, başımızga baş koşup dep süyünüşke ulanıp durgan, kuanıcı ulanıp durgan, esendey uğuldu tapkan kanatını kalkalap bakkan, kutlu toydun han kulası, Mahmut kulanı, Sanşegül kudağının baştoğusuna kol çağıp kosu oladı. Gel berimizden alabılar. Demi Aybek Bayke, kızdı kırga kondurup atasız, kızdı tuğruna kondurup atasız, kızınız bargan жерден bağa айтсын. Oşol bir tuğanlarda oşol kudalarda gülдөткөн bile olsun, türlötkön bile olsun. Kız Burak'ın süyüklü atası katarı, Aktoydun iyisi katarı, Jakşılığa elcükmenen uçuraşıp, jakşı tilekmenen bir toydu başta bereniz, kol çağıp koyulu Aybek Bayke'ye. Kız Burak kızımız baktılıq olsun, bargan жерден bak tapsın. Emi urmatlı Mahmut Kuda, Kutlu Kırgız şergesinde, Kırgız bir tuğan ağayınlarga kuş gelipsiz, emese Kırgız bir tuğanlarga, Kırgız boğurlarımızda bir kulduğumuz durup, jakşı tilek aytıp, eki jaşları ak jolga alap beriniz. Kol çağıp koyulan Mahmut Kudaga. Emi buna esendey uğuldu, örögön ak peşike bölögön, Mahmut'tay Kudanın ak çakasına ağartıp, kızartıp kızdı, ağartı oldu tapkan, jarkıgan sonun peyriminin Kazak tuğuskanlarga jakkan, Sanşegül Kudagıy. Kuanıçınız kuanıç kulanıp durat, başınızga baş koşulup atat, algan gelin ak jol toy bolsun, Kudagıy katarı, apa katarı, jakşı sizden bolsun. Eki jaştın jolu dayım jarık bolsun, esem menen kız Burak üylöngönden keyin tamojnalar açık bolsun. Al çağır bereli. Anan emi, ana Aybek'te Baykem'din örgü çıksa ögü, ıldı düşse çölögü. Ana kız Burak'ta gerilgen kızdı 9 ay götürüp çarık dinögü alıp gelgen, bizi tatnakay olgan Aygül ejeke üstürat. Emi içiniz biraz açışıp adat boş gerek. Alvette kız beriştili oңой emez. Emi jakşı nek aytalı, jakşı terseni tileyli, kızınız bargan жерден bağa aytsın. Bayağı uluğu Kırgız aytkanday, uğumuz uçtuğu olsun. Esen güye olanız güçlüğü olsun, gereğiniz keptüğü olsun, kız Burak kızınız bardık nersege yeplüğü olsun, en negizkisi Aygül eje özünüzde esnüğü olsun. Buna uşul dastorkondu çaynatıp, ısık çayın kaynatıp, barımızlarda bugünküdöy jarkıratıp kızılatu azemine çakırgan, Kutlu üy bülönün koca ekesi, üydün o çoğun ölçümü berekesini aşırıp atkan, ırız kızın doldurup atkan, Aygül Kudagı'ya bir kol şabalak bereli doğandırgana. Gelin. Jakşılıkta bir jürgen sırdaşkan Kuda olgula, dayıma sıylaşkan Kuda olgula, janagı çırdaşıp sındaşkan degen baleyden alыс bolsoңor, eki bola baktılуу jaşayt, sizler ısıqsıq çay içesizler. Emi көңүлүңөр dayım çay bolsun, içkening ırısık çay bolsun. Dilegegir tegis bolsun, el jurttun matası menen kız Burak aman esen töröp berse, oşol nevereler egis bolsun. Mına oşol taatın bari, oşol sıydın bari jağlı mehmanlar sizler üçün. Kol çağıp bereli. Aygül Ordu restoranının adıma. Bay buyurursa ikinci tamaktan verelim.
menen hayır jolu şadırada kol çağıp koyuңuzlar meneke. Ebe esep menen kızgırak albatta bizden Kırgızdın ülkön ırçılары, katnakay ırçılar gelip kutluktab atat. Emese karısı menen jaşına barlığına ırlar menen jakkan, ürdüğün özünün ordun tapkan, jaşlarının sүйбөнчүлүгү kol çağılar menen aldığınızlarda onlar kutluktab. Kol çağılar. Çülüklü oldu. Hayır. Hop. Çıldıra. Çül. Avtobüsün içinde ayıcık bülbül çiçek suratı, ayıcık bülbülün ortasına hayat beni yurduna uğradı. Ayıcık bülbülün ortasına hayat beni yurduna uğradı. Ay ayıcık, ay ayıcık, ay ayıcık, ayran bileyliz. Ay ay çeke, ay ay çeke, ay ay çeke, ay ay çeke, ağlam çeke. Apara geldi, ece üstte çavrakman, bunu urmadan al koyumuz, dördüz kaldık, başlayalım sana gel. Alemi televizor nurmatmayga öz kolunuz menen kulağınızga tapşırınız. Aygeniz kut bolsun. Al çağ bayoluguna al bolunuz, var bolunuz. Çok rahmat. Al çağ bayoluguna. Kut bolsun, kut bolsun. Ebi kuda. Oy kuda. Tam hoş edin, ben de okudesiz. Aldır degen turmuş egen usul
Кыргызда экен, кыз кече башка бөлүнүп бүлөс экен. Эми Кудай буйруса, Кыргызда айтылгандай, Кудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө. Кызыңыздар барган жерде бактылуу болсун, ошол жерде гүлдөткөн, ошол жерде түрлөткөн мыкты күлөө берсин. Эмесе жалпы журтка, Кудай сүйүп меймандарга өзүңүздөрдүн ыраазычылык сөзүңүздөрдү айтып, жылуу каалооңуздарды арнап бериңиздер. Анан эми ушул бактылуу үй бүлөдө өзүнүн ордун таап, катнагай уул кыздарды төрөп берген, Айбекти агабызга ар дайым ар тараптан колдоп келген, катнагай болгон Айгүл жеңебизге болчабалы. Анан эми Кыргызда, Казакта бир улуу сөз бар: кыз бурак эсен жакшылап угуп алгыла. Өткөн ишке кушман жок, өлүмдөн кыйын душман жок. Кыз бурак атаңдан өткөн Кудай жок, апаңдан өткөн умай жок. Ушул кишилерди сыйлагыла, ушул кишилерди дайыма урматтагыла, ушул кишилерди сыйласаңар силер кем болбойсуңар, бардык нерсеге тең болосуңар. Эмесе Айгүл жеңе дагы жолу ушул улуу жакшылыгыңыз, ушундай жаштагы тоюңуз куттуу болсун. Жалпы журтуңузга, элиңизге тилек айтып, ыраазычылыгыңызды апа катары, Кудагый катары билдире бериңиздер. Рахмат Айгүл жеңеме, сөздүн аягында кут болсун жакшы тоюңуз. İş kaşa versin boyumuz, öze versin boyumuz. Anan Aybek Baykem'di bıçaktap durup bir yolu övüp koyuyoruz. Bacağı verilgen Aygül Cega, Baykem kutup aldı. Jakşılık sizlerdeki, toy sizlerdeki, ap para geldi değil. Ana deme çamur menen жерге көрткөн элбиз, Казак менен Кыргыз. Бата менен элге көрткөн элбиз. Кыргыз менен Казактын түгөнгөн сайын төгөнү, күчөгөн сайын күчөгөнү мына ушул улуу батанын касиети. Эмесе улуу жолго, улуу сапарга бүгүндөн баштап кол кармашып аттанып жаткан 2 жашка бата берели. Жалпы журт алакан жайып бериңиздер. Bunlar çaynap dursun. Kuday bak versin, bak versin, bak versin. Kuday ırız versin, ırız versin, durus versin. Aylamayın esen, erkek ballarına layık çeçen olsun. Kız Burakkay, törölgön kızların içen olsun. Kuday bire versin, kovalatıp bire versin. Allah Teala bire versin, aylatıp bire versin. Çarattan bire versin, çağdırıp bire versin. Tegri bire versin, tegretip bire versin. Kıdır olsun yoldaşım, kıyıkın başta olmasın. Kıyıkın, cüktün batasın. Amin! Kuday olmasın. Emese tulanlar, yaşlar, uluu sapargattandı, akjol bolsun, joldoşudur, joldoşu dayıma kıdır bolsun. Emese katnagay bolgon Urmat akemdin atınan жалпы meymanlarga bir jakşı muzikalık çılarma, İsfana!